بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Simanamian, gapi kita masing-masing pepain kita juga lumuas atau ubus ang history pelihalan ini pasal bagi ibadat demi tujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Erwin Bolden buat asal lemban kemon hinang. Bagi Erwin maksud Allah Subhanahu Wa Taala iyan nak bagi ibadat kita. Gaik ka. Ekret bisara alabe. Uste bisarati bismanabian pasal atas terlalu parkala ini bangkit bagi ibadat yang binote tujuh Allah Subhanahu Wa Taala ibuanan nen kelebihan nen tinen tilima yang inang tele labi nete bang binoo mag ibadat ini dalam sembahyang pagero penutan aywan ibadat in kemon sembahyang mang sembahyang in tilima ibarat sembahyang terima kemo ibarat menhut lay terima ne pagyawang sembahyang ingay terima na kemo ni sunu lay na karo niya kuro sembahyang tinan yan wallahu alam yasayan bisrahin garo terima dapat sallallahu kiamat iyan binema Allah Subhanahu Wa Taala ubus beko sikitewi tinan muraja kitewi binarik sirigi diki pigi dokter asal paano si mula-mula si ginawaran ko dokter pe asal tinak tibisamian mental bisara ilmu dokiti gay dunam dokiti bigay meginruk inas waktu kitibi mian tinan nunay ibadat tibi Allah Subhanahu Wa Taala ni atas talu perkara tibisara tibisamian bagi tibi ibadat kaisa indama ben bangkit bagi ibadat sesuai benoten ini at-taqwa katalo tujuh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih saya ini misalatan iya si kedo ko balik piun ini benoten bisube ini pinne al-mahabba sebagai tibetin malasa mian pinne la ila sahin tujuh Allah Subhanahu Wa Taala dan buah-buah dia bakazari pisi sama pisi sahi pisi usba pisi arta pisi idar sini semua gua tibi sarahin sebenarnya ayatin yang tiado titeo si Omar haturun bagas peru de balwabne yang bakit bagi ibadat si ketelu ye depende sumegua asal sesete yang atama sume sesete yene yang ibadat tadi asal terima yang Allah Subhanahu Wa Taala ya tawatab atau ar-raja terima Allah Subhanahu Wa Taala dengan ibadat yang tujuh tungan duk ini sumegua asal sorangan tujuh Allah Subhanahu Wa Taala ubus ang panikinahin bang panisab tinima wa Allah Subhanahu Wa Taala dumail lubu yan hinamten atau tumbasan ng bandiya ng jukitri. Sige, kaysa al-khawf, al-mahabba, wal-raja. Yan bang kita nag-ibadat tuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ibus man tibisaraku, tinabalik tibiku ito, bisa sirgidiki, biyan nagna, amban yan bisa na jarang buwa kita biyano, dan buwa pente biyan amban talulay, yan pasal duk basag pangalasate ene Tuhan Rabbul Alamin amban medatuate amban seite amban sama amban illa amban anda amban arta amban usba waris ko tibisarayatin ne mian amban ien asal ge manjari kite pamasagte atau pelevite pe sobrate vilasaten bi amban eme tibisaramian seddi amban pangalasate dehelu Allah Subhanahu Wa Taala pesuno pangalasate bi pengesepte bi yene debiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyan ubus namakin bi pesuno unya seite amma atep katwata samean sumagwa ge manjari penrehelu me sebut dehelu bitibisrate bi semaramean si dalam ayat le amban yene lasate bi tuju Allah Subhanahu Wa Taala duksi debiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam bitibisrale sumagwa pawanan net
Mula-mula si ibadat asal bian supaya kalasahan ti Allah Subhanahu wa taala duk kalasahan ti ibadatnya. Ubus me tabang atau apa namang bian kesinduehan atau bian kekehinang inang tebi supaya basag tuku tebi yen tebi pangalasan tebi Allah Subhanahu wa taala hin pangmaluma hinangan tebi bres tuku du supaya gesuyad supaya gelarak yen alasan bi bian duk me yen me tesebutinin kaisa sumegua penne adaul wajibat wal bu'du anil muharramat supaya bang pabasagte supaya asal basag yan lasaten tuju Allah Subhanahu wa taala bang kabayanten bibasag lasaten bituju Allah Subhanahu wa taala sumegua pabasagte atau pekate bi yan menune kemon bakas pinapartu we Allah Subhanahu wa taala sikite kemon bakas pinawajib we na sikite bi atau pinapartu we na sikite bi mian bisan negay mian tuway tibi murang buwa katahan tibiru dar mi tibi sarawe tibi me kewalamaan tibi samian bewajibi befaratuin besunnatin beharamin samian ekkane nagbalik-balik bisarahin ubus bangkabayate bi asal tandaan ng basag atau lasatin di basag amban tibi sarale amban arta tibi amban madatuha tibi Allah tibi anda tibi anak tibi maja tibi bangkabayate basag lasatin bituju Allah Subhanahu wa taala duk basag lasatin bituju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amban mayan sumegwa pabasag tibi yemenunay yene bakas kemon pada fardu Allah Subhanahu wa taala sigit tibi duk ina bakas pangandakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sigit tibi nanansi ini magtanda tigidete paman tibi in manusia bang manggis ang kebo hatsi ene pitulong ngajiin pikir man depende fardu yan sunnat atau wapit ano samihan buminahan mengajiin dumen sunnat fardu sununat makalama ina sinukum kaulamanin talabul ilmi menuntut ilmuin fardu dumen ken Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngada nak magdawa de helu sumegwa tidak lo yang ngaji itu pinapardo Allah Subhanahu wa taala siyeme nuntut ilmu duk tinawan ni Allah Subhanahu wa taala behune rin magdawa na sige tibi bekian de kiti manjari ng bahayang dehel mo samantara kiti bigita upang ko hingi pagsabayang tebi men kasi naman so kita ngaji dehel lo naman ngi tebi unang bahayang tebi ami anyo ka bakas ay pangberisado ka bakas mente me sungi bakas mangi atau ana samian me lelahin bakas jema si anda us aja malikpi sumay hangani beginang sini ka ketauhan ne kakitauhan ne pinna makasari lo na sumay ini tanda nen ge makasari sumay kiti bi dehel lungaji mangin kiti bi meg sambahayang mangkin mangaro pag edok ketauhan ti bang ine pag sambahayang tanda bang ine makapala sambahayang ti bang kuinge dehel samian ni kem na gay ke ano mian pengajian asal wajib sikit nah pindembuah manusia kaya kung ngaji na jinangku bagi me perdusiya ko pinapardu Allah Subhanahu wa taala sa ako pagsamahan na bakit daw wajib yung kawamas akawa ng bahayang tusuluma bisan ko kay piti sa masjid basta ako sa bahayang lupo no okay yan makadali sa amin sumagawa sa bahayang ana tinhutin niyan kinabayan nen kitahan na kadyo magsambayang Allah Subhanahu wa taala sumagawa tinhutin dumen kinabayan tuhanin Allah Subhanahu wa taala sumagawa kuingin haja bayaba na manang bahayangin pagbasa pa na tinmen magsabahayang do nalansinin ketauhan tabi manusyain ketauhan tabi manusyain pangbasag asal ben nalted pangalasane Allah Subhanahu wa taala hin basag amban pamilyane lasanin hadja amban artaane amban metettoane amban andane amban anakne amban usbawaris na amban artaane siway pabasag na bagibarate siway pabasag na bagibarate siway mo abang manusia bangere più pagkisara para pinanene ko at bisarate mi ang pasal pagboto pagyalu peni asinin iyo bulan buhay na paman yan dumen kinalasahan Allah Subhanahu wa taala subay kinalasahan din si subay kinalasahan din mi an usban ni sa pagilibot mo bangere pagkisara lu pasal dunya iyo na lu iyo bul sa tuhin bulan buhay sa amin sa matino iyo piu bangere pagkisarahin pasal business iyo bulan buhay metingitama ako pinamay kakapitalan
Bagaimana Israel pasal hapel lah tiap ini hapel lah hendak gak berhel bapak ini nama hapel lah nama mana ini sampai ini nunggu ini gaknya so yang gua pin maksamayan luku dari manusia lay tala amban ini kapangalasan ini tala iya amban ini lasa tujuh Allah subhanahu wa ta'ala bagi saya yang ka minunan coba gua makin bengal asal malas saya tujuh Allah subhanahu wa ta'ala sumegua patanda ne asal pabasak ne beghinang helu amban kemon sumegua inang ne helu yene pangandakan iya wa Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula sime wajib atau pertule iyan da bang pinta sa pinni bisa pinne kalasang ko Allah subhanahu wa ta'ala na sibehe herwan na kuitu kituhan tedi duk pamanti baranten pamanti baranten bi bang lai kay endam bang ine ke Laikin bagi lah bang binisa si pag seminara si pag taaliman sa amin na pinay yung nakapare okay na salam doa na po si may pagkalil atau pernah ini mian biyayaro sa kami kung si surgain ini antaram bisa amin nginang dagi itu nginang dagi itu biro si pagpengitsian biro si pag taaliman biro si pag inuhan sa amin nginang dagi may kasi yan mas nginang dagi pinain ko piu pinain bagi ko nagu bang lune mian samadanuhin multazim si pagtaaliman multazim si pagseminaran multazim si pagzikiran sa amin na kulam lampas ang madaling surga nagtutungan na bang lampas na si ibisaranin bang pin na lampas ang masluga aw ka na tungan so pagdalamar ka na sabi ni pengihinang ni regay pengihinang ni yene pengusa-usa alay sa amin si may ame ibarat to Allah subhanahu wa ta'ala sige kaya no sige bisara ako pakali-kali nagbuhat siya sige hinang dagay kisit na kisunduhan ng manusia ini manusia tanda asal gated niya alas-alasane tudyo ini may penjiriyahin bunga iya bakit mencari sa inin luune ke pas bentuk dan luune ke hap bentuk dan luune ke rayahan luune ke ini samian bang dumen Allah subhanahu wa ta'ala mengihinang kita may penjiri kita yang bisanya saya al-iktharu minal wajibat atau adaul wajibat sumegua asal tunay nete bang bennal etet iya malasa si Allah subhanahu wa ta'ala sumegua tunay ne pangandakan diri Allah subhanahu wa ta'ala hinasal hinang ne samian bisan lu ini hinang ne bang tek kaganta pangandakan Tuhan ini kituhan na naruyan sumegua hinang ne daa pehil ne daa ini luk ini sumegua asal perhelu ne iyan luk iya malasa tekite Allah subhanahu wa ta'ala bintel etal mian bennal pangalasane من الله سبحانه وتعالى والبعد عن المحرمات عن المحرمات duk suwe patala ban kemon ina hinaram Allah subhanahu wa ta'ala suwe tunay ne kemon pangandakan Tuhan sejuyehin kemon pangandakan Allah subhanahu wa ta'ala wal bu'du anil muharramat duk suwe patala ban kemon ina penagesan Allah subhanahu wa ta'ala si ina am haram le paman ku itu baranku akan ku itu baranku bang benal kiku asal malasa si Allah subhanahu wa ta'ala bang ini dek manambahayangin oke nambahayang ku pare pagipin si Malik pekeng kita iwi pekeng ku pwede katuan nambahayang ni kapare helo atau atakuro pwede pakakrak na ipekeng atau pengal pekeng pekeng yan pattakullaha mastata'atum pero Allah subhanahu wa ta'ala tidalaw kamsi yan ingit erunin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kayak kita gini Allah subhanahu wa ta'ala sesulut teman-teman sumegua tagi manusiain Allah subhanahu wa ta'ala khuliqal insanu halu'a asal gig gana na pinikelibid ang manusia pinapancari Allah subhanahu wa ta'ala kita manusiain sa amin bui asal pinikesulot na ini kabante kaya kita gini sumera kaji kita tunay ite ini pangandakan Tuhan namus ini si Malik ng bahayang ako le palhayro data siya ko bagi bekas packing sa amin tingin ko ng bahayang dugo na ubus na kami ng bahayang kaya ko na ako ini sampai tek ka na magtuwasarin sampai tek na magtumuribin gadwet sa ano jadi ini ngap ka sa amin nomos tagpuas ay sa hati rin inalit teke ko si istiraha mag-organ tabati kita bisa magkahikaan sa mag-organan nakano ko man mag-ano kamta to kam tulog ng bahayang isa yes daru sikret to siluman na ako ini dambuha tag na ada first P, ito na si invite la ako may pipigil pasal ako may mamansagin ato ako may pipigil mag-music sa amin lang. Wal bu'du anil muharrama ini kyo. Bang kemon na hinaram mo Allah subhanahu wa ta'ala sa ako. Kemon na sa amin hinaram ako kumuha mga nagit. Tagay. Pamantiwi. Bang kumaran ko bang upama asal benal tet asal kalasahan ko Allah subhanahu wa ta'ala. Gay.
Doon sa iyan, sumagawa, dahil hinang te kemon pangadakan, hinang tanaw. Umos, tinggalan te kemon, ini kemon pebigasan. Ini kemon pebigasan kita. Pebigasan Allah subhanahu wa ta'ala sa kita itu. Problemain ko ito, indama, manusia ko ito. Dumen kekurangan, suway kekahane malik. Mag-ibadat, umos mag-ini. Inap yung kumalik, mag-ini. Hindi ba? Magmasya. Magkasaya. Asal kayo kumisarap yung asal kayo kahanamban manusia ko ito. Mag-ibadat to. Sumawa. Kamasyati naman ibadatin. So, ban ibadatan ng buwa ng bahayang. Gani magbasa Quran, gani magbangadi sa inin, gani magtaalin, gani magzikir, gani kaya mo niyan bisarate beli-beli ko di barate gani. Loro ben inisesya sa bahayang. Ubus na sa bahayangin bagas bente hindi tibi. Ga tinima kaya mo sa bahayangin si manusia. Sino sa bahayang tinima hindi na? Pero Allah subhanahu wa ta'ala bisarate bisabayan kad aflahal mu'minun. Tamano ko sab, tamano ko basa. Pare, sinagame na manusia, ano tinima sambahayang nen. Bang magsambahayang niya, karna, lai kitalewin si kedua mo, si isaan, bisirata rin, isang presongan, lai kitalewin si isang sambahayang. So, mahuwa, bang doon ka ng bahayang may tuklako. Bang doon ka ng bahayang tanda, kaya kaileman ko, miyan, namahayang na kitibig kayo mo, namahayang na kami kayo mo, lako, mga sa bahayangin. So, may huwa, piunuhan sa bisan ko kayo, mag-ayaw ng bahayang na kuhan sa kaileman sa ka. Ina yan, Karena gunane yan sa amin. Na dahil sa esene, pwede ba sa mag-ibarat ito sa bahaya mo itinima na. Sumaguwa, inatrabaho lay manusalay sa iyan. Mag-ibarat iya. Sumaguwa, kamasiat ng tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Nainin, karang mamanusya ko ito. Wallahul musta'an sa mag-ibarat. Sumaguwa, pag-umos hadya ang masjid pagwa sa amin, nagada masya. Ini mikse. Ini masih atin. Lu mapati nga mali ka mo pati. Pati. Lu nuntok ga. Ga. Sumaguwa behete inin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama. Kekahan ng manusia mag-esek surga, mag-esek narka sama dua perkara. Isa man. Ini. Sila ka mag-esebihin mikino ini. Indama? Sabi ini. Sababnya behete rin induk ini aurat manusia. Kekahan manusia lepas. Tabot siya law kiamat magtunga pa lepas. Sabi ko, tabot siya law kiamat lepas pa rin dalam ebot waliyadu billah. Sabihene nepsubihene misana samihan banggay miyan hapeye gay makaakan ang panhat jaya gay usa adala misana samihan si limut neke si namima neke atau si ina-ina na kasamihan, umos, duk demiktihan, si sahawat na yan, diyan aurat na samihan, gan alay kontrol, ini. Kape, miyan hinang na maharami ng panmahalay sa pasal aurat. Dahil sa haman doon parakala, lab manusay, lepas, tabot siya lang kiamat, bisar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ini mula-mula sa behendarum kene aurat na samihan. Adaul wajibat wal bu'du anil muharramat. Sumegua bang benar. In kitibitad asal malasa si Allah subhanahu wa ta'ala dapat helu tebi kemon hinang ina sumegua bang tekkene ganta hinang. Ye pene wajib tuju kitabi wa Allah subhanahu wa ta'ala tuju kitabi hinang tebi. Duuk bang ni alu haram. Asal kita wan tebi tadi haram pemegesan Allah subhanahu wa ta'ala mian perihin kitabi dapin haram yan mag. Tamang tinabang kitabi pese bang ni alu pentesong lambo. Mungkin penia la yasal lasatin bennal wallahu subhanahu wa ta'ala indam buah lasatin bitujui atau dehelu basak lasatin di amban yene me te bisarami te tuat beli arta te beli usbat te beli kemun amban te bisarami bang bennal lasatin bidhelu ambadien yene lasatin insyaallah subhanahu wa ta'ala duk si nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam subi hilang te bi kemun mewajib si kita hindi duk tinggalan tebi kemon hinaram Allah subhanahu wa ta'ala sikita misalnya. Kaisa si kedua al-iktharu minan nawafil. Subay pekate ni. Sedina amban mewajib le, sedina amban fardu lima waktu le sembahyang kita sembahyang.
Sedine ang bansa anulay, suwepe katebiteed al-iktharu min an-nawafil. Min nawafil al-ibadat, suwepe katebi, nangahinang yene, may kasunat-sunatan. Ina nawafil, ina sunat, duman na pinaparto, wallahu subhanahu wa ta'ala sikitebi, sumaguwa, maghinangyahin, mga dakihin, yene, sintuan tebi, maghinangin, ina Nabi Tebi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pesuno na sinin, si kedue, yene, may kemon kasunat-sunatan, duman parto. Tanasin tandaan, dehelu kalasan tebi Allah subhanahu wa ta'ala, subay tanda penyaat tebi, panyata tebi kemon pinewajib buat na sikitebi duk, minhinara mo na sikitebi tinggalan tebi bang pinewajib hinam tebi, tandaan na sa kalasan tebi Allah subhanahu wa ta'ala. Wal iktharu min al ibadat, min nawafil al ibadat, duk subay pekate bi kemon duman uwe mawajib lay. Subay kemon sunnat sedia man fardu lay sedia mian wajib lay, subay pekate bi tandaan uwe kalasan tebi sine Nabi Tebi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuno pusi yene Tuhan Tebi Rabbul Alamin. Saya pekate. Kasi pepe ko siya. Mararahin nambahan na kuasa ng waktu mararahin. Okay. Islam, makasari na Islam na kayo. Pagkain may kay Islamin. Miyan, sinakaam ng katawan Islamin din naman. Ako, naman piyong ko pare, pang inay nuin. Miyan, inihinan Islamin. Bangkin kihenan kita Islam, si Allah subhanahu wa ta'ala. Piyong ko bubin? Piyong ko adams? Sumiyan kita mangkin kihenan Islam si Allah subhanahu wa ta'ala. Asal Islam na kita. Duman na kafir atau duman na munafik, duman na sumiyan kita makin. Kaya kung ito pengko indama ini akawan indama kamduk gali. Nagdaluan. Dahil magkipeteng kita ng gali, binindama Islam kaatuan, Islam kita. Penggali ako Islam. Gali apa ini Syiah ko atau kafir ko atau ini dem bisembaharian, Katolik atau kemon nega, semua. Ini agamatan. Diba ke? Siro, biar anas, apa? Bang kita ko po siro, kafir ko pipitay siro ko itu. Bang pina atau protestante atau Katolik, pinapatay ko si Malik, si Umar, pipitay ko sa amin. Pipitayan ta sa amin, sinaluwa. Dahil kung misara pa na sa'yo, misaralo, Islam ko, nakiyakan mo ka Islam ko. Piyon ko amalik bang benal kyoted asal Islam ko ingge ininan ki Islamin. Pagkat tinayaw kita, piyo pa pinani, inagamanon. Pensire, ako Islam ko, bisa anda ko ng kalangan ng berkutabato. Kung ka magpempempinain na ina kulay ng nandangan, pende, sawito ko, sabi, pendila, mag-Christian na ko. Kahit Islam ko. Pen may asawitihin, paging akaya, mansawitihin, kung sireen po, ang mansawiti, yun, ini, kung hindi tanda ng Islam. Nala ko yung tepet pa, kaya kung sireen. Nala ko tepet pa, kaya tawang ko, bumayan na, tad question, patayan ko bang ko yung mag-Katolik at protestante sa amin. Buwas na bendal ko sa bayan. Nasuyan na okay, pinin okay. Tako nga masabay, akahanong ko ako bang ine, tandaan ko Islami. Nala ko tepet pa ba? Wala siya ginotohan kita wante ni. Naruman kita awat kita mati, dalam kubur ay mubin. Pesuno, pinakyalong kita balik ko Allah subhanahu wa ta'ala. So yung ibang kita hati, magsigit meron mubin. Pinakyalong, maghakat tabi. Para tinilaw hadja kita bi, hindi sila Tuhan no. Magsin naman. Pagsus, ibang kita hati, Tuhan tabi makaka ni sa amin. Ubus, pahine, pesuno, inaagamanon. Islam. Islam. Agaragat tabi bangkit tabi mati asal masih pendek daek katilaw malaikat kami kami sa ini dahatos ano subay tini ahat si tilaw empat perkara pinter siman tini lego bang sine Tuhan nun sine agama nun duk sine nabi nun duk sine penutan nun sine Quran yun sekali bisa ni sulat tabi kita Tuhan tabi semua bang manusia dia ketauhan ke Islam nentu selodunja, mangga sa ketauhan na bang malaikat na menhilidal buko. Mismo kita bi, pagkasita yung mga tiray, mag-usbawaris, dia ketauhan ko, bang ko tilaw bang inihiti ke Islam ko, puwasal pa may patayan ko, paminsanaan ko, bang ko enang galib ka,
Kafir ko penik ato atawa Katoliko ka ampu Bisaya ka ulo sa Silimitan. Napatay ko gali pa siya ngeno ko sa kami ako busulan ko rin. Hawa pedi man naman siya ako na kasi. Napingkali na ko nga mga katos may piyong ko. Kaya ako kaya ko Islam ko so akala ko ito na Islam ko. Nolay po intipit tawangan. Namaga siya bang mungkalon pinita ya kanin lain dalam kubul kita hande. Menwala kita hindi kita hande inan Islam kita. Kita ini kita mau taksil rumah taksil kita. Abang kita ni bang kita ni law ini tanda ada asal Islam kita ni. Bagi ku perindama supaya kita bersembahaya. Si kedua pensimalik supaya kita masa kalimat ini. Kalimat ini la ilaha illallah syahadat le. Si kita lubeluk ang bargam, si Kibut, si Ahmed, si Naji, si Rey, kam kore bang ini. Ba sumi ang kinti, pagit tinilaw kay men tinilaw ko dalam kubur pina ini agama nun. Pin bi Islam. Pin bi Islam. Pagero yan, mian inagat ene malaikat lay answer mian bang degi makaasa duk makaanta di seti inagat bi kebutihan wali billah. Pag ini ada buah anua, ni ada buah ni leo duk dem buah ini ya pesuru usie niya kakakal na tukul ni binaw ang pagdilan marka sana. Banggay makasawab ilubag ko ng buhalay 70 asta manusia ang mantene palihan kumunan niyan paglubag tebo magdalan pula ka pasak dal ka pedina. Si Erwin Piniharin tilaw niyan wa jalan buah gay kaek ka musik bugay kita uhan ene bang sinaka man. Ilubag lepas manusia. Tebo magdalan wa ine hawa pasak. Pagi tapi pun gua nas ini, kamu nam kita pagi, duman aja na, nora kam mehinar, duman harus pergi mati, masih kita ini mati ke penggaria. Problema ini nasi ini bang ni aman kita pergi mati kerana sebab itu dalam dunia. Cuma gua bukan bang kita ni, mati kita pergi mondok asal mati mapele, asal inakan kita malaikat lagi sewaktu kita pergi dalam kuasa ilahi tilawan dan kita begini agama ini. Tak kam tinala. Duman hajin aku, duman kita pergi asal ye problematin bi. Bang ni ada buang bangge mati makasi-asi. Karena saya itu dalam dunia karena kenakan dia karena makan dia karena usman. Saya muda bang kita gemon, tiap kita berundang panen. Besok ini bosan tapi kali pasal mati dalam kubur gemon. Tak dapat sih. Bisan kita mabaya dokter mabaya asal masih asal ira pastan di asal kemati ini, kemati. Ngabos kita kok balik, indama mag-answer ne, si Mari mag-answer ne, duk si Fox duk si biar mag-answer na ako sa magabagan siya. Ako sa magabagan na makaasa kita. Makaasa kita bi. Mian bang kita bi tinila wala si dalam kumulay. Bang ini mian Islam juga kita hati. Wasal agama tan bi agama Islam. Ubus answer ng darat administrative ng sin. Bang kita bi tinila. Pwedeng buwa pag bisita bi. Agi agama nun pin agama Islam. Dumen kayo Katoliko, dumen Protestante, dumen Yahudi, dumen ini. Patandaan ko pin sa ako bang kuwing Islam doon. Bang sa ingi magi ka umasik pet inainan ka Islam. Nansinin, klaro. Niya duwe nansinin, nagtilew, niya adang buwa, niya tinilew. Sina manilewin si oras lay, si Jibril alayhi salatu, nekura may kamalaikatan amban Allah subhanahu wa ta'ala. Dinat fito tinilew sila ta dunya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamanta may hawa importantinan asal Islam yung subaytad asal tedi pwede sibe kalau Allah subhanahu wa ta'ala pikaw si Muhammad tilaw ko bang ine heti Islamin bang ine man ine kaya Islamin deka Jibril binaya Muhammad akhbirni anil Islam bagsiya ko Muhammad atahan ko pinne bang ini dan agama Islami duk agama Islami. Mana sini? Nabi Muhammad SAW mengajar. Coba kita wana wa ismi hati pakai pabantuk malaikat dan buah Arab. Kita dulu si Madinah si waktu le. Si waktu muzakar sa magpangaji, na dan buah tek kanila. Ubus tiwarian dan samian pagpayam ne. Di si Umar, di si Abu Bakar, kayo mga sahabat, nan paharap si Rasul sallallahu alaihi wasallam sa amin. Pagkailan po amihan, naman paharap, asal magtos pa, abay, duk pa, sandig di patut, ang pisitut Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawa patipit. Duk, pagpayam de,
Hap taman hap la bentuk nan duk pote taman pote ba mian semek dan duk item taman item kok ni sabian. So kana magpakebot. Da magpakebot may sahabatin pagtek ka. Sang Rasul sallallahu alaihi wasallam bisara sa sahabat ng urong talin. Pagtek ka mo alamian, bengangan haji kayo me hadir yang lombanin, patapit sa Rasul duk bisara. Pina ya Muhammad akhbirni anil Islam. Betul saya misra. Nah, benganan mesinduhi. Na perehing niya, gana misra. Nah, akano ko kupindo Muhammad, akano ko kupindo bang ine ng agama Islamin atau ang Islamin sa amin. Nah, pag-uusanya, pin Muhammad, mengansel manusia, duman asal manusia, tikita ini sa. Ako bentuk na. So, hapat sa bentuk na hapel lah. Pamayaman dehin, duk hap benjunin, pote, duk ita apa, sedia pandai mo. Pen si pen Muhammad, misalnya pen Islamin pen duk in uncertain bakit ba tiniro kita bigay duk kita bigay inastel, duk isab kita duk isab bang na niyo kita bisamian duk gay yan magkaukaw. Pinain ba kayo Christian, sumagawa akan ko mag-Islam kayo. Sehingga tanda ko ke Islam. Terus menganseri nan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tinuhutin bi. Pinne huwa Islamin duk ineran kau Islam. Bangke o pinne huwa an tashhadu an la ilaha illallah. Bangke o ko pensi indamamian nebut nagnig saksi benal kaniya Tuhan belingkan na bubu Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wa anna Muhammadan Rasulullah duk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinilaw pinne, menilawin si Jibril, tinilaw Muhammad, duk megdig saksi may pinne. Manusiain bang naman ininan Islam, si may pinne magsahadat si Allah subhanahu wa ta'ala, megdig saksi kani at Tuhan melingkan dan bubu Allah subhanahu wa ta'ala, duk megdig saksi benal pinne. Dugan pinne, di Muhammad sallallahu aku. Sumay pinne, sumay ini mga kahin, nga pinne, megdig saksi sumay aku. Rarakan Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa subay magdig saksi pinne benal yan Muhammad sallallahu alaihi wasallam idarakan Allah subhanahu wa ta'ala iya tagna si kedua Islam si kedua subay pinne petenggen sambahayangin lang sambahayang limiwaktuin ko perensi malikmian na si box man si ketelo subay pinne ngurung zakat ini bekas tepengurung Allah subhanahu wa ta'ala siya subay zakatan ni. Si keempat subay muasa tek ke bulan Ramadan ini. Si kelime pero ko ini peres filmahin. Subay maghaji tujuh baitullah magpipitu wang magkikisi bangke magkikisi magkakaroon si peno sa amin. Subay siya. Ito yung lime. Na itinutan lai makin kita ke enan Islam subay edote amban pekyayan tinilaw si Jibrilin yaman akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya subay megdig saksi benal gani atuhan dan buah-buah Allah subhanahu wa ta'ala pagtuhananin duk kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarakan Allah subhanahu wa ta'ala duk subay megsambahayang limi waktulay duk subay magzakat duk subay megpuasa duk subay maghaji namarahi etinen nian Islam kau yan naman tinilew intawat siya law kiamat atawat dalam kubur mian tinilew dumen mian tinilewin bang ini depen bayi wal Islamin ng malaikat ni sumagawa bang ini hadya pin na agamanong tawat mo dalam kubur na pin na bang kitewhan ito tainang ito sa law dunya magsahadatin magsambahayang magpuasa maghadya magsakatin tabot dalam kubur iti kitawhan tabi pin tabi agawatan bi agama Islam bisan lagi tukit tabi ko enemy kumia naubos balik kita bisi anu tabi lay mian sisi subject mian ayaman is bangkit ibutilo ayaman Islamin ubos al-adaul wajibat wal budu anil muharramat bang tatunay tabi kemon ibadatin mandagan Allah subhanahu wa ta'ala mula-mula magsambayang lay dukke mondero ko Islamian duk sampai waktu le Islam bagi TV. Nah, pain ko sa amian si kedua al-iktharu min an-nawafil al-ibadat. Pagi magsambahan daro ko si kedua yene matlub si TV.
bangkene antem bi sewe kalasante beden Allah Subhanahu wa taala sewe pekate bi puas amban ene pardule ene pegiram te ibarat sunat Allah Subhanahu wa taala sikitahin kuma ine ini dapat indama may ibarat atau galib may ibarat sinunat sediam man Allah sediam man pardule sunat Allah wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina kinang sikitibi so pekate bi ine dapat mali magjikir magjikir magpasakura ni dapat magtahajud pinte kemon ne mula-mula puas amban lima tulay niya mian 10 dua rakaat sambayang dina kininang wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikiti biduk ya inang nesamya ine sinakam mengitauhan sambayang 10 rakaat din naman Dah sembahyang dua tahu. 10 rakaat sembahyang. Ini dinak pinaeta al-iktharu min an-nawafil dinak bangkehatian ini. Kini antan bi asal malasa si Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih dari Allah Subhanahu wa taala puas amban pardulay lebih waktu sembahyang lay supaya pekate bi yene mula-mula panhutan yene 10 rakaat sembahyang bangnya dapat netinen dating kalante bi banggaru kita bi ine pekeng banggaru kita bi pintu daerah banggaru kita bi dulu samya so ambar kita bi akan si mian ustad bi si mian pare si asan ku itu bang inenan ben Rasul sallallahu alaihi wasallam yene inenan rawatibin ubus mungkin ambat kita bi akahanne bang tehinan tebi yene 10 rakaat si dalam sagem bang ine tumbas na ng Allah Subhanahu wa taala sikita piu ko pare bismillahirrahmanirrahim takala kita bro kita ko bali sikita kita bro gali be kali kita bi ikut teraka dan buat guru te ini ngakam na tara duga nang anda cari sa itabla sabab sunnah ini nang bibi insyaallah menjadi siapa ganiin niya pwede siyang pukabat ko pinin niya siyang puguwe pag magkasama lang kita bebe tambante niya siyang puken niya mga sa magkasama lang kita so yun ang dalay kulangan doon siyang puguwe talab dalay siyang puguwe hinadyan na pelit kulang tira na pelit so kung kita ka kaya pwede nang mismo waran ko kung kita ka medliti ko madaraka na kita kalisuwi so alhamdulillah pintatagan niya sunnah narawatib mungtihin ang wete Bana Allah baitan fil jannah mengiti na muiti isa ku rakaat le ye hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih ko tinene mian tewai kemon kene ada mu hadis ngaka ele tazan balang kini salah hasil kazari kita ngambaya ele bang pas azan aja kazari kita pin asarnya ada buah pin asar nambaya kazari pin begini ada kitab dia kazari sinambaya naman namuay kaya mga naman si Basdan niya siya masasagani apa sih nagani ubus niya ada dua isa ngkarog niya ini kasi bis nang bayang begini hadis sih siya matlub lai pepinin si Bas lai rawatib ini pepinin 2 rakaat qabla al-fajr magabwira ubus 4 rakaat qabla zuhur so ada penen bakas balang ini kemudian gepe zuhur ubus mereka ke pada zuhur mesti ini terus zuhur asar nagani ali asarnya karena rawatib lain sebut sebelum kan rawatib ini sebab itu namanya sunnah maka saya sikau terus asar dari maghrib terus maghrib bisa di bawah maghrib garap nalia sebut sunnah sebab itu namanya ini mungkin pas asar terus lainnya punya rawatibin lain badal maghrib oke ini sepuluh sepuluh. Puas ingin puas maghrib ini bersunut sunut Isa. Puas Isa leh garib nalit sebut rawatib ni qabla Isa. Mungkin nambah puas azan. Tidak sawa. Rumus tapi kira tak rumus Isa ya qabla Isa. Puas Isa lah ini benar rakaat. Ini rawatib ini. Terus pikir mana? Allah iyan minat lubi tinaget iyan so mungkin kamu kesan lebente artinya asal begini manusia asal tek before okay after okay sembahyang sunnah iyan
Nabaginan ko yan, pinin Rasul sallallahu alaihi wasallam, banallahu lahu baitan fil jannah. Aku mismo aku kita minta. Aku barang aku mismo makan. Wallahu a'lam. Ismida suwe tamani kita wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si kedua jangan spiu kok sab. Baka udah sebab sige. Iso kam duwe. Nakamaduangan kam kuntaraben kaya mo kami ini piu ko. Bismillahirrahmanirrahim. Kali Gak doain pemimpinan. rawati beli aja rawati beli. Berpensi Kayak meniat pakai sunat. Asal kita lebih makan sandal. Tapi ni hajat tapi sarale. Bang niya dapat kayak mun sunat aku mismo ginawaran ko pemimpinan si parele ini asal bang petek. Kasage tehidang. Isal niya waktu pulang murasin. Supaya bisa pasal rawatib. Bang pasalan sunat penne rawatib ini nanu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunat rawatib napatut boleh si bas si pare ini teman keteuhan pun dokter sep pun ini rawatib ini dua balik tenhat dari rimain tinen dukit ke ulama lagi nawaran ke lepas tinen puas sampan subuh dua rakaat before subuh kayak kita bang subuh 2 rakaat bagus pegluhul 4 luhul gepe nambayang luhul 4 pagpuas nambayang luhul 2 uus ennemin uus pagpuas pag-asal gak niya bisa pupinin si parela kan kita babaya asal gepe nambayang asal maka dari kita nambahaya makita so naman ni binilang rawatib binilang sunat masih pahala si kau bang kehinang sa pahala isinulat demikian isa na puasa maghrib puasa maghrib 2 sempuh puasa man isa 2 sempuk 2 nah sedih pemani nani apabila macam kita akan katuan neme witri nah ini nembuain teman pangandaakan dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam amba sa explain na sikita rukan membaca pin hadis nen nabang pin Rasul sallallahu alaihi wasallam adate hinang ku pardo witrihin hinang ku ne pardo awak kerjaan witrihin isap witrihin ko pinin si paremian makita kasandang isang darakaat petelu pa lime pepitu basta magkansal hadja teman penghati yang memensel sige nawaran ko lang si kita na tinutok duin ingertin insyaallah supatan patong okay. Iyan emet risara wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sisina penne mana risne mansalla sisina penne namba ayang 12 rakaat silim delawle puas amban fardu min ghairil farida wala te bisara si parebe sa samyan 12 rakaat lay bang kasambahan temian tumbas Allah subhanahu wa taala kita hindi penumas kita hindi ko mikitang masjid ina penang masjid ko ingat tumbas mikitang masjid sila ka magkasabihin hindi ma hidangan palas hidangan luma kita we ne telem surga insyaallah sadira pan masjid le mikitang masjid kita alhamdulillah nobus mian magsunnat din sa kita wi sadira man pardole hidangan kita bi Allah subhanahu wa taala luma dalam surga sa ene 12 rakaat le kaisa 2 rakaat tehelu amban sembahyang fajar si kedua 4 rakaat tehelu amban sembahyang luhur si ketelu mian 2 rakaat puas amban sembahyang luhur pesuno 2 rakaat puas amban sembahyang maghrib Os pesuno 2 rakaat puas ampan sembahyang isa. Mian ini dan pinne sunat rawatib rawatib ini pinne sunat pinne pakambal si ini lime waktu pardu lime nama. Pakambal sa pakambal ten. Nakat pakambal. Nakat ante may magkambal sa gan magano. Gan magtala. Bang niya dapat bang na dapat sumagua. Bang kitipek keng bang tinan ten haja pardu lay. Duan dupin tikiti ano na mian kana dapat siye bagi ano soy. Ni ampan titip ni ampan titip lai bang meg sang nambayang titip tu sa amin sang nambayang titip magjamaah pagtigesa tabi sa kontent bi magri dinan benuhin namatang ino tabi sa amin tawano na uligetan na musake ulmuwas na kinainalo na pain naga dapat pinin pengi alere ketan tibili tahapap at imamin nang hilingan ako yan ko umusa bangi pinte inda man haja menuhin nampis na imat pati Allah Akbar basta pagay penuhara basta inano sa cellphone na duka sa lumuwas so pagay magjamaah galit ta ayat naman sa gali bilin ngalingan na paggaban salam pagsalam imamin
Salamintet, tapi nagtos na paubulong indama, paubulong po, pagpayang po ating kinasahan ko ng hanin. Hasta ko, nangahali, lahi, pine. Tinuro mo na sa amin, mag-story na pinahin na, swerte na rin. Nangahali niya. Iya sa akin pag-jikir ka pag-istigpar, sa diri ang masunat ni, bisan sunat ay nabiyan nangahali. Nalepas din. Nasumago agay, banggaro pinte niya, pinte problema, bang niya dapat, may siya content, bang may siya tuano, kaya pinte kayo mag-isogit, hinang kami silence. At ako na, ano, parang ka sa pinte, ano ba nga, wala na pinte, pinte ka na sa puminit. Kasi po sa amin, nagkataro ano, naubos bang ubos na mag-chikir, mag-istigpar, mag-chikir sa amin, naubos makin na ng bayan na yung pinte kita yan. Naubos iyaman, ine na sunod o rawatib. Tabi sarali, sunod rawatib do. Dahil ang bang salatul fajar, problemahin niya asuhan. Niya asuhan lo. Kuwing gay dama, bangko pasek dalam masjid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siwatuni ni khutbah. Ni khutbah ni ada buah sahabat pasek. Pagpasek ang buwan dalam masjid, magtos ningko pakali sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbahin. Nagsageta kita wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buamian. Perehengin ni Sarah nga khutbah pin na okay wanunin ko lenge ko ng bahayan. To ni, dilak ng bahayan. Sa nga khutbah iya Rasul sallallahu alaihi wasallam nagkhutbah. Nani ada buah pin sa khutbah indama pin na pagpasok sa nga ka balik. Dakanya ka manzalin ko ng bahayan karaw. Rasul sallallahu alaihi wasallam sayin. Pasek tikita na ningko ga ano pakali siye. Dakaw pin na ningko ng bahayan ko do rakaat mangito ningko. Bita, nai edi pasek pagdalam masjid. Sambahayang ini tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Kemon masjid pasek kita dalam masjid bagian dan masjid. Bagian dan masjid bisa sampai khutbah inalu. Dato pasek pag-esek mo dato mag-inalu sumagawa. Bayan kayo tahiyatul masjid ay pagkantag kasulin dok iyan sarap. Sa pagkadati sa masjid melingkan bang dembuha masjid. Yaitu manjari bang tagna pasek kayo piyo. Tang tagna pasek kayo piyo, ng bahayan, tahiyatul masjid, sumagawa niya hinang sildi, inahinang ginti na. Begini ito. Tawa. Magtawa. Inan depende tawapul kudum. Tawapul kudum. Tawa, petekkan magdalang masjid sa amin. Sumagawa, bang na kayo pain, kayo pasek na gain Tagna duhaji kitekkan uli eruin, jika banjari pasek, pag-esek no, dumating kayo ng bahayang tahiyatul masjid naman, sumagawa hinang no. Diretso kayo pisika ba, magtawap kita bisa nun, tawapul kudum. Yay engin ti tahiyatul masjidin. Pag-umos tawaplay, hapmola na kayo. Pag magrib ay sabihin na kayo balik, na ini, magkasal suway na kayo ng bahayang, suway na kayo ng bahayang tahiyatul masjid, dumating na magtawap. Sesuai kita kata Mas Peluat. Suara bagus banget bahasa. Lalu saya irin dan buah itu maklumat, tuh tekele di samping, tuh tekele besar ini, sekian bang tengah-tengah pas lo jalan bang tengah-tengah untuk mana ada Filipina sama apa nih? Soal sekian mana kau pas kira kamu tahu? Ya, kan tahu aja mana bangga soal itu. Ya saya sebagai macam termas itu. Nasi. Suami magkatagit pero sa mamah nakadai siya sa papa. Ini hanya sunat pagano bukan saya jadi kayak pagano. Di tahiyatul masjid bang kau pasek di dalam masjid sampean bagus masuk saya. Umos Ini sebab tu beliau. Kau benar itu mana? Kalau pas pakai aku benar. Memang kau saya sampai luas. Itu sampai luas. Ini kita menjadi mengenai sunat. Tapi Rasul SAW saya Rasul SAW saya sambahut khutbah Jumat. Ilinganan wala sahabat man nakaw pen naningko ng bahayang kau sa khutbah Jumat tapi liman. Diba lagi na sa Jumat naitanda na sa obhedyan na sa bisan pa sa khutbah bisan pa sa ko ka makasari ni ko asal ini asal asik yo suatu asal ng bahayang Jesus. Ang kare pang niya dapat asal subay ka patimprano kele bale asal importante ito asal importante mana nausin na dapat dapat imbitahan okay na siya ang sakarahin yemen sa tabisarakon yebang umao pasek kita si upama si sambayang pajar si sambayang pajar
dahil kita ng bahayang bang makazari ke pinagbawa ni hadja pagkipulasan kita manang bahayangin pagka supposed to be 2 rakaat 4 rakaat yan ba kasi kaysa tahiyatul masjid 2 rakaat si kedua yan sunnat rawatib 2 rakaat 4 rakaat yan supaya pagkipulasan kung sembahayang amat at ko simalik asal elisuan ini makazarin ke sembahayangan pipi 2 rakaat na hadja pinagbuo ni tahiyatul masjid lay duk ene sunat rawatib lay din ko soal ko si kaam bang mag-enseli ensalanum bi pagbanggayan na ambat ni bilat sisab ano yan sobre dem bi makin ko ensalanum bi bang si manabalik duk makin kompleto subjecten bi uusamian si manabalik ta pe manabalan sumagwa hap manabal anu tabinin makin bedik bi mian eneme le sarate bi sunnat mian kasunat bang inayen bang inay sunnat in may hinang lay biar may asal kayo magkasay pasunatan. Nasulang kita pasak ko si sambayang asal, at tinan, gelo manunat kita lang inayin. At tawanan ko prinsap niya, may uitri, bang saingge, na sumengwa tiya, yan sambay awa, uktutin bi oras. Sa wallahu alam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.